UMLA balarisan no jong ka 17 not shalong uba Edelbert nongrum menta kasngi ka khatri turik rumpang arajar arpulai ula shakot hajar how investigation officer hasadar police station na kabanta ban ai ka jingbatai hakabaya dei bat ka ejahar ka ula ujor halor ka jingpendan kambakla ya ka pisa hakapor baya khun ya ka klam covid-19 habaya kran bekilat pathai khubor hadin bolami na ka kamra u investigation officer uba Edelbert nongrum ula ong bola pen kan mau halor ke ijahar ka ula ujor kum unong song snong badan ka jingba khli kumu MLA berem bot ula yathoru ba ula ujor ka ijahar saki brio bam tip kerteng bat kermen scam ba ka an kan le ya ka badan kam hadi mala ban lodge ya ka FIR hadi ki khindia singi halor ka jing tu lani kila penok kam bakla habri ka covid-19 ka fon ka boyo na po central government ti hani ka singi nga wana ka statement na makila khot na ka ngamu wayu chongka reserve police ula khot ma ngadi banwan nam taban ai statement tinga sungutonat bahani ru por ka bangyo ban brief ban ai statement kala pa film baki press and media tinga wan ban ai statement kum bakalong ban ngai buru ta ka jingkeli ban penken mau ka jingkeli kalong ka jing penken mau ko pasrang kalong ni ngawan ban ban penken mau ya ka bang file ya kan ka FIR kum responsible citizen mde kum MLA but kabanga file ru na kamle yano to unknown person mo let the law take its own course of action tikai ka ba awan matasi ngalawan ban ai statement kumba kalong hi banga kum legislator kum MLA at that point of time mo how banai September abang arrest ni jingkeli no minister concern ngong bakanu hiyo ka fon na ka bantaban yakun yani covid-19 up to date hatu ko por up to date kamu dah ko por mo ya kata ka fon na po central government ti hendai layo ke juba pa in the floor of the house baka dai 76 crore ti hendai ni tegem tip ke layo ya ka juba hendai floor of the house kalong kumba misleading ya nga yalam baklai nga dalam baklaru ya ki pajba jong jala sotonat begini ki borok kiwan pau menta show collection bangis kam bo pajba ude bar soto ude ban perkhat ba ya ki borok nomor ya ka pisa jo pajba nomla ban penokam bakla manur ti bar kita ki sole responsible person ki dei banong fix ki dei ban sha fix responsible tkai ke jengmut kolong ba hadin ba subsequently ke RTI ke bayo na activist one of the RTI activists iba dispersing rani hadi mulai ada file ke RTI kali ni keju jikeli kanu napo central government ki ai kejerap leba kapisa hatu kopor rei niyo ke juba ko beri sispa kar kandai ke jingkeli ko bangai keli menta kalong sau pulai klor shei kejap la peno kambaklana kala ja no shei dari halor tanong rim lawan ni kedu ngalai ke statement barangit scam ba ho ipora lingkot nimte badukan no kala ban penstet yang ka interrogation na kaliang jo police department ne ngit scam bakal do na po ka kti jo ka ai ka kan le la ka jo kamram ban ngit scam ru ngin sayo ya ta ka jing bishar ngin sayo ta ka jing shisha ka bolong hok ka ba shong hok bat ka bishar ka ba khoj igi questions ko kili nang leng put pi ko abin jawab ki kam kali mereka silong na kaliang jongki kum complainan ngelawan ban complain dia kan dia balot ka FIR tika silong mas penpatai statement ka balong strictly betangi ka tu ka bagi juba apa ka assembly balik ka fair bar ka RTI ka bayo patu dispersing rani tin rela piskan mau hadin katuk ne por masmi tu RTI da borom deputy chief minister mohon regam ko ban penpau kerteng matrai pai ba kisaki ba katu ka supply tali supply crore ka bala kali bayong ka one karkum ka face mana mo kelawan nakajong ka benta henry nga kali kijing kali kalong ba up to date kamu adu kar artrik September ngamken mau baka covid kanang don hadian jukata mo habang kali ba up to date temu depan IB adu kato ka kar artrik September nadong sedong kanu pio kanu pulut kanu kasa henry ngangit scam itu kapori kan batai nambar ngangit baka ik bro nakti mata nganle no mata nganum daap bangan dahapan Syong kum minister na dengan happen one ke new government dari ke ba dongkam bishar dongkam ban lap ik ta kijing lesi kala bandon ka thok ka thak kala bandon ka jing penokam bakla ai ka
an kan le lak jong kamram Okay. Kiulo upatai kini kanu status jo kani ka inquiry ka layak kanu lak someone ino Hoi. kan fi. ya kumba kalau mata ka proses kampat ke pala man proses nomor ada wan sim statement kalian jong mata si ngawan ai statement ngangit scam immediately na kalian ka police department kene la jong kamram barken pen state ka bala kalang ba nge upai ba jong ka jela kinyo i yak ji sha paro Kajing say so ha ka rap ka riang ka jinkmen ya kinong rap. Anda la pentre kam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem an ya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jela lingba ka jingpen mi ya ka scheme with my farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo terek urempang John ya kasap jong pi haki artli kisentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC. Even after so many years, Meghalaya only has one government medical college. Is this the Meghalaya we want to leave behind for our children? It's time to speak up about the issues blocking Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka pa